Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Elsa, di nakman pakibibiyangan iti biyag ko, ha? Ha? Saan tapay nga gasawa? Nga man nakibiyang kalawunay. Gaputan na patag ka kanyak, Marlon. Kaayan-ayat ka. Iso a natural. Bagaan ka no adati saan anasaya at nga aramidam. Abay, dakasak ayat na tapno ibagam tekas ta kanya, ha? Ay, jak kaya tim mabibiyangan, Elsa, ha? Iso nga ulitak tim bagak. Di na kon pakibibiyangan. Aramidak ti keket ko. ala, wanan Marlon. Aramidam ti keket mo man. Ta saan ka apakibiyangan? Kat aramidak mat ti keket ko. Kat pangaasim ta dinak pakibiyangan. Ay na, nalabos mo tender aramidam iti kaayan-ayat mo si ka Marlon. Apay ka di manin, nana. Naamwak ti imbagbagam kankwana. Ay na, awan kit di ati ammom. Ay na, jak nga rod kayat apakibibiyangan naknanang. San kami pangagasawa? Madlawa man nakibiyang launay. Gaputa kayat nakangayali ka. Napatag ka kankwana. Iso adil-dil lawon na ka. No adatar aramidam amay kaniwas. Ay, nagpapadanyo amin aman nakibiyang. Kas itinako na kanak ko. Napatag ka kada kami. Iso apakibiyangan da ka. Gaputa saan mi akayat amay sagmak ka. Kasmat itimbagak nanang. Amok da gitar aramidag. Iso asan arumbang apakibiyangan da. Naibos ka rin darakin pulutan, Herman. Wala nga Marlon. Ay, umutang tabayan dito. Ay, wala. Sana balay. Tawa mo ti utang ta sana nabayadan. Gusto ka, Barts. Good payer tamo ta. Kasano no agsubang kayo manan iti nobyam, pare. Gapoy iti panagin inom mo. Binagak ni Elsa. At di na kong pakibibiyangan, Barts. Kinunak at dinak unay pakibiyangan. Gaputa saan kami paimot nga gasawa? Anya. Kasi no maupay ti kaya nayat mo. Kaya makiwin na swasking ka, pare. Daking wala na ito na. Sana balit na lalaki, Parts? Agbiro ak man na iti sa balit dita. Elsa, balasang ko. At da ka di kahit yung ibaga, nana. Madamag ko man ang balasang ko. Anak ko ni Marlon. Ngamparikot ko ti kinamamartag na. Kat kayat ko adamagan no talaga nga ison ti kapkap na kam. Uwan, nana. Ado ti mang dilaw kanyak. Gaputa apay ka no nga isupay laang ti inayat ko. Kat mamartag man. Idinto ta nakaadalak. Day tangarod ko ti aday ti panunot ko balasang ko. Napatag kanyak ni Marlon, nana. Iso aka ilalaak. Kaya't kung ngayali ka, barang adda ti pagbaliwan na, ngam dinak mo't denggan. Ay, day tangarod ko't balasang ko. No bagbaga, siyak pa'y tiungtan na. Ay, anyan ni Marlon, aya. No anya launay ti raman ti arak, adi na maliklikan. Sakit ka na yun na nga ibaga. Adyak ka no pakibibiyangan. Kastamot laang ti kanayon na nga ibaga kanyak. Ngam uray day ta ti kanayon na nga ibaga. Kanayon ko adilawan ti panagbarbartag na. Apay adi ka nagtetext kanyak, Marlon. Kan apay adi mo sungbatan dagiti awag ko kan ka. Nukas jay, ammomon amakumikumak. Apay, anyat inaramid mo ka di. Tadi mo nasangot ti uray laag text ko sagpaminsan. Apay, NBI kaya, tapno imbestigaran ng Elsa.
Anya? Kinunakmat kin ka adinak pakibibiyangan. Aramidak ti kayat ko, kat aramida mat ti kayat mo. Agayan ayat ta, Marlon. Kat anyat sirbi ti relasyon ta. No saan ta akailalaan ti tunggal maysa? Ay, ayat dita. Anya? No kasta? Dinak ay ayatan? Iso ka di nga ure anyat ibagbaka kat dinak ikan ka, no? Ha? Sungbatan nak, Marlon! Sungbatan nak! Elsa. Saan ka ama kasungbat? Kaya't na asawan, kat ubaw ti panagayat mo kanya. Isuan na sa isayaat nga rod, no ipaikon ti wayawayam. Tapno birukam no anya ti husto akayat mong aramidan iti biyag mo. Nana, nagwinaswas kaming kini Marlon. Anya? Jakon maanusan ti aramid na, Nana. Kan mariknak, adinak kailalaan. Iso akinunak, nasaysaya atin nagwinaswas kami. Tapno birokan na, noan niya at talaga ti kayat na nga aramidan itibiyag na. Ay, anyan ni Marlon. Sinayang nakabalasan ko. Sapay si kakumati kayat kong agbalin amanugang. Napatag kayo matan kanyak, Nana. Ngamawan ti mabalin ko, no di na kun kayat ni Marlon. Ay, sapay ko mga rood ta makabirok ka iti lalaki akasken ka iti ugali, balasang ko. Agyaman ak unay, Nana. Kat saan kayong agdanag? Gaputa saan kayong tupulos amalipatan. Sinayang mo ni Elsa, Marlon. Di ka katagyaman ta inayat na ka. Anya? Napintas, nasingpet kandi adal. Adayo anasimsim pati biyag na numaidiligkan ka. Ngamanya pa'y lati sa pulam kan ko, ana. Man nakibiyang launay, iso ti jacket king ko, ana. Anya? Sa labalin, ana. Gaputad naman ti kayan ayat ko, ni Christy. Nagpintas ni Christy, nanang. Anya? Insukat mo adagos? Ay, kawana, nanang. Apay, kapoy, dito anak yo, aya. Ay naanak ko, pangaasim ko ma. Isimpamon tibiyag mo. Bumakbakit akon. Katyak kayat akadayonak nga agkonsumisyon kan ka. Elsa, si kamot gam na da. Marlon? Kat kumusta ka nga eh? No siyak ti damagam. Adan sa bahala nobya. Isong agsapol kamot tiniti sa bali. Talaga ka di? Nga awan ti amom nga aramidan? No di ti mang pasakit kanyak, Marlon? Saan kamot apada? Tapno ibagam amang sapulak matan iti baro nga ayat? Ha? Amok nga imbabakla unay ti dignidad ko. Gaputa sa anak ang makamove on iti napalabas ta. Ngamjak mat mapabasol ti bagik. Gaputa si katinang isuro kanyak nga agayat. Ngam si kaamat gayam ti mang pasakit kanyak. Anya? Ngam ala sana bali. Amok ang makalipat akto. Kat sapay ko ma, tanaragsak kamatan iti biyag mo. Pangaasim ko, Mamot Marlon. Likli ka mong dagiti gagayim mo. Ang mga numapasubukan no isoda ti kanayon mo asurutan. Ay, nagpapadaan nyo ay ababay. Lay talang makibibiyang itibiyag ko't amuyong aramidan. Gaputa na patag ka kanyak, Marlon. Yak kayang amaisagmak ka. Amok tar aramidag. Amok aliklikan ti dakas. Nanadakmat ah. Uray ka sa no ti panaganad mo. No ti barkada asungsong.
Naasidaglatakan ka ti paggan. Iso apang nga asim at kumatag panunot ka. Nagatulaki di nasasawam. Apang nga asim, Marlon. Imbes asayangam ti panawon mo iti nakibarbarkadam. Manggad ka kiti. Ay na, Houston Christe, nabanugan ti lapayag ko adumdumngag kalagi ti nakadado nga ibagbagam. Ay, makaamu ka nga rodan, Marlon. Makaamukan iti biyag mo. Sigurado kayo ka di? Mapantayo di sentro. Uwin ko naklangarawan, pare. Mapantayo mo uminom iti bar. Mayat ngagpaiso tayo ta. Iso nga rod akinunak mapantayo, pare Marlon. Manulang ti kwartak dito parts. Sana parekot na ita. Iso nga rod nga datigay iyam tayo manager. Uwana niya. Mabarbar tayo parts. Sana bale. Takabalang pa yung timag na, pare. Sa bagay matkid diya, parts. Daytan ti bagbagakan ka, anak ko. Nuimpangag na kumaiti. Saan ka na ipasungal-ngal iti gulo? Nanang, pag-aasyo tutulungan na kuma. Kaya't ti mabalon. Diyak mo, no niya teramida. Amumat ngawan nagatala. Iso diyak mo teramida. Pag-aasyo, nanang. Awagan yun, Uncle Armando, tagpatulong tayo kinkwana. Nanang, unti basol ko. Pinanawan dagdag iti kakatwag. Kaputa dyan kabagilan ti bagik. Isusyak ti napabasol. Ala, bayaman ako. Mapanak ijay balay ni ulitag mo. Tamapan ko damagan noan niya ti aramidan tayo. Dayta ko man ti pagnakmamarlon. Namin anon ang binagbagan ka. Ngamawan matapulos ni ipangag mo. Christy. Saan ka di nga umdas dagiti pamagbagakan ka? Dagiti pamagbagan ni nanang mo. Awan ka di apulos ti simmagsak di ta panunot mo. Napasubok lang, Christy. Awan ti basol ko. Dayta ti kanayon ko nga ibagakan ka. Pilyum anaimbag dagiti pakigayam am. Tama nga no isuda ti mangirubukan ka. Kat pimayso ti bagbag. Huwag nga rod. Talaga mamiris ko. Pangasim tapakawal na kumatulungan lahat. Diya ka mo, Marlon. Ngamkas lang maumuma akong itidait ng araramidam. Anyo? Ngamala, asikasumpay day taparikot mo nga umuna. Sakbay a panunutam ti may papan ka data. Dakkel agulo tinakaipasungal ngalam. Kayso ano dagsan mat tiin ka sudakin ka, Marlon. Anggal, anya ti plano mita. Pangasim, Anggal, tulungan na kumaha. Ikarik nga pa man amarisot na ito parikot. Agbalbaliw ako, Anggal. Sapay kumagaroon, tagbaliw kan, Marlon. Panunutem abumakbakitan ti inam. Masika kumagin ko na. Di mo ik-ikan iti pagkonsumisyonan na. Agtrabaho ka. Tas ika ti manggen para iti masapsapul yung agin na. Tas saan narumbang asika ti bibiyagan na. Wananggal, ikarik da ita. Ala,
Di ka matanagan. Kasaritak ti kayim ko nga abogado. Paiso, timang tulong ken ka. Dismiss ti kasom, Marlon Sanchez. Gaputawan mo tinaiparangda nga ebidensya kan ka. Jaklaim pagarap. Asi kagayam tigayim na angkel kong abogado ang nagpatulungan na. May sa kagayaman nga attorney. Attorney Elsa. Elsa latan, Marlon. Jak na ti formal launay. Ay na. Jak mat impagarop asi kagayam ti ibagbaga na akaanakan na anay pasubo iti may sa agulo. Wan Elsa, inrubo nakdag iti kagayim ko ang nagtaltal ka kiti kastaunay. Sabay ko matapagadalam da ito yung anapasamak iti biyag mo, Marlon. Agbalbaliw kan. Tapno agtal namot tan ti biyag mo. Wan Elsa, dakkel tinapidot kong adal iti daytoy kapadasak. Kit ulit agmarintag yaman ken ka, Elsa. Inaramid ko lang ti trabaho. Kan gapot aggayam kami matan kini Uncle Armando. Gapot akasla ison ti tatang ko. Kan maysa, adamot nagkakaduan tayo, oray kaskasano. Agagayam tayo lata, iso nga agtitinulong tayo. Awanan tayo mo nga iba ka. No di, agyaman ak, Elsa. Awan ang yaman na, Marlon. Kat ala tangay nalpasan ti saritaan tayo. Umuna akon. Taagor oray ti asawak kan ti anak ko. Lukusta. Adan asawa ken anak mo. Wan Marlon. Adan asawak kan adamot ti may isang anak ko. Iso asik ha? Agbalbaliw kan. Kan mangbukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Nalaos tibain ko kin Elsa, nanang. Oray siyak nga rod, anak ko. Kita man ti pasamak. Kaayan ayat mo iti akanayon mo nga apaan. Ngam isumat gayam ti mangtulong kan ka. Un nga rod, nanang. Kat sa apay kumatag balbaliw kan, Marlon. Pang-asim. Day talaang tikid dawakan ka, anak ko. Wala na. Agbalbaliw akon. Kat may sa tinaadaw ko nga adal iti dahi ti pasamak iti biyak ko. Rumbang gayam. Nga muta ti dumgag iti pamagbaga. Dumngag iti pamagbaga, taday tati makatulong tapno mailiklik iti solisog adumtang iti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Almira, adani ading mo. Ur-urayin na ka Jerwarty office. Pas-pastera ka, madi namat. Ne, apay nga lang nga imay diti opisina abigbigan. Ada siguro importante nga ibaganakan ka, ah? Ala, sikaman pa'y laang nga rod dito itain nakasaritan. O sige, siyak pa'y lang ti makaamo ka dagiti kliyentem. Bong, apay? Mana, pautangan naman pa iti kwartam.
Kinsenas lang ang idi na minsan nga aldaw. Awan kwartamon. Amumat naman ulang ti sweldok. Mano ti kasapulam. Pangkan ko lang itangal daw manang. Una yan ang nakakaasi ti biyag mo. Tawan paggatang mo iti kanam. Limos mo na kanyak jitid mo manang. Di ka man agso iti kasta. Adtoy, 5 gasot. Umanay mo't siguro daytan. Agyaw anak manang. Anayo mo na sa ngaribo. Anya, nagadun. Kaasi akong ngarod manang. Imbagkan ka tadakil ti sweldo mi dito yung kapitolyo. Social worker ko naman. Sige, nayuna kun iti 5 gasot. Hay, tila siguro ngamin gatgatangam. Saan mo't amanang? Makan lang di gatgatangag. Kan siyempre, jay pang gasolina kiti motor ko ngay. Ala, ingka ngarudan tani, ado pa'y taramida. Agyaman ak manang. Agyaman ak itinted mo kwarta. Baro ka di pa siya kamsat mo? Wan, baro pa'y. Jakman ang muno apay asaan ang mga sawa. Siguro, napili. Sapay kumata saan pa'y ang mga asawa. Tani, kurang pa'y jesweldo na tapno suportaran na tibagina. Apay, anya ka di trabaho na? Pasaray ag construction, pasaray ag karpintero. Saan ang nagadalakas kan ka? Ay na, pinagadal dagiti naganak mi, di si bibiyag pa'y day di tatang mi. Ngam, naibarkada mo ngamin, puro rugi ti kurso na. Aging gaapin musay ni tatang mi, nga awan nalpas na apulos. Kasta ka di? Wan, kasta tinapasamak. Kat ita, uray kayat ko apag-eskwelaan. Saan namata na kayat? Lakay ka noon na yun. Anda ayamo tilinakayan iti panagadal, kat awan. Mas kay kayat nanti agtrabaho ngam agadal. Apay, pangalalaam iti igat-gatang mo iti arak. Katawan mo ten trabaho. Saan man na tila damdamagam abakit? Sayang jay trabaho manak ko. Nagikat-kakit din. Nagikata kaya? Inikatak. Di ka makawaawat na bakit Kasano asaan da ka nga ikatan. Kadbartag kamot nga main. No sandak akayat? Saan lang Imbag kumaa, no agkita ka iti sabali a pagtrabahoam. Wan, manggitak. Sumardeng ka dita na sumanaw. Nay, anya day itang tangad mo. Awan bibiyang mga bakit? Ay, arak mo't day ta. Uray ka di dito'y balay. Iyawin mo pa'y day ta arak mo. Sumardeng kan ko na Nakangiwat ka bakit? May magabigat mo manaw? Si kamat gayam bong. Agtugaw ka. Agyawan ak manaw. Kumusta nga Awan trabaho tatama. Saan ka nga kung construction? Nalpasan na manaw. Iso ang bayaga ko ni standby. Agpatulong ako makin ka, agbiro kiti trabaho. Anya trabaho tigayat mo? Sana agpili-pili manong. Mabalinak, ura anyak lang siya trabaho. Ada ka sa pulan mi dito yung office. Janitor, kayat mo na ita? Uwan manong, kabailak na ita. Sige, kasaritak di chief mi asikan ti alain na janitor. Nabayag pa kanti ita posisyon kahit. Ay na, agyaman ak manong. Awanan ti makasangong agluto ka data dito'y balay. Iso nga gurder talangan iti pangrabita. Bakit? Wanin alakay. Tani, nabanugak mo't ang nagtrabaho. Aywan gayam. At dan naalam ya janitor mi. Saan ka di ang nabayag ng agbirbirok di opisina yu iti janitor? Wen, kit ita, nakahala kamin. Kit amom no sinaw. Oh, napayakas ta ti isam mo. Ni ading mo abong tinaalam ya janitor mi. Anya? Ni Bong? Wen, imay mo ti opisina mi.
Nagturudan? Kano permi ama nagbabain day di a tao? Siyak ti kinasarita na. Iso siyak mo't lang tinang i-recommenda di chief me. Inaprobaranda mo't adagos. Imbag man tadan trabaho na. Naibaga na mo't lang ang kanyak nga awanin trabaho na. San mo't una yan narigat ti trabaho yung office me. Masapol lang untay masumrag. Kun siyempre, nasingpay. Kun naanos, nagagat. Maragsakan lakit din inanang, tadan trabaho ti paborito ng anak. Nakaluto kan? Amumat, anagbuntog ako nga aggungun ay anak ko. Sa anak pa'y anakaluto iti sidaan. Ay, nagpayag kan ngagluto ay. Mabisina kon. Sika man laang ang timang luto iti natang anak ko. Natang? Asino ti pagsidang iti natang? Siyak? Isulaang mati adda asidaan. Mapanak mang tiliw iti manok. Taiso ti parchik asidag. Babasit pa'y laang dagiti tarakan ko ang manok. Nakutong da. Kasanaw kat din ak matulungan amang pakan kadakwada. Basta, mapanak mang tiliw. Uray man pa'y tarakan mo. Awan bibiyang ko. Dito'y kagaya man opisina ni Manong mong agtrab-trabaho, Bong. Huwag mo na. Diyan iturak lang. Uy, saan mo alalaangan day ta? Tauray janitor ka lang. Dakkel ti maitulong mo. Huwag mo na. Alain na kon. Di magasak lang dito opisina ni Manong mo tao may kakitaan. Ewan gayam, kumusta ni Nanang? Nasayat mo't manang. Mapan kun tumanan ikan iti kwarta na. Itid mo lang kanya. Tas siya akong timangtid kun kwa na. Siyakton, tapambarak amang pasyar kan kwa na. Huwag manang, siyakton timangtid. Kasapulan na gayam ti agas na ita. Isugayam ti bagbaga na agatangag. Kasta ka di. Sige, itad kun kan ka ti kwarta na. Kat igatangam to iti agas na, ha? Huwag manang. O may minto pasyaran kini Manong mo, inton addawayami. Nanang! Lukata mo na tirinaw! Nagbuisit ka na bakit? Parang nagpeg mo ang lukatan tirinaw ya. Itayak pa lang ang tuk-tuk-tuk ah! Ang bumbot anabayaga kun amag na. Ay na anak ko, nabarbartag ka man. Awan bibiyang mo! Inururay ka nga agawid. Anya ti urasan. Pumarbangunan. Abay, nagkurang aming king ka nga urayan na, ha? Di na ka di pagdandanagan, anak ko. Tatakas kanyak tagdandanag. Amumot abakot akon. King ka maturugan, ah? At dapay trabahong intong bigat. Iso ang maturog ka kuman. Inyornos ko hindi pagturugam. Hello, Lakay. Aping imawag ka? Ay, imawag ak, tanibong. Manon ngal daw asan asimsimrak iti trabaho na, bakit? Anya, taapay asaan asimsimrak? Kit itatasimrak, naparpartag. Nakaturog mo din iti pagitultulinan na iti paglinis na. Anya, ay unay matdaytan. Ay, mapapayinak ka ni Chief May. Yakam mo niya ti bagakin kwa na. Sapay siyak pa iti nang irekomendakin kwa na. Tapayaw ko kit nga ron. Ay, kababain at alaga, Lakay. Ala pa kay. Day talang ti may bagak. Pagawidin siguro ni Chief May. Diyak amuno pastragan na pa'y. Tanay, nakainom masimrag. Anya? Wow! Malas kayo! Malas kayo amin itibiyag ko!
Ay, nanak ko, saan mo matabarsakan aday tatawa? Nay, nabuong-buong dalang arudan. Oray siga abagad, malas kamat, awan sirbem. Ay, saan ko ba matakasta ti panagsasaumanak ko? Nata, agtangsit ka pa lang. Sumardin ka man dita. Apay, ayan. Anya ti pagbarbar ka kamanaan. Naikata nga ron dito trabaho. Apay nga inikat na ka. Kunak man, opisina ni bayaw mo yung pagtrab-trabakwam. Inikat na nga ronan. Ano? Hindi man lang maturugan. Sigod ka no magaya mamamartek ni pong akabsat mo, bakit? Nagkunay ti dayta. Adaw, tinagdamagak. Bisyo na kanugayam ti arak. Kasta ka di? Tinasayat, mapamubisitahin ni nanang mo. Tagdamag ka kinkwana. Talaga aday ta ti planok nga ramidan lakay. Ang mga nubaybayan na pa yun ni nanang mo akabalay na. Narigatan. Nakalive ka mat inton bigat? Wan, tamapan ko bisitaan ni nanang ko. Nasaya atay ta planom. Manun abulan asaan ko anakit-kita. O sige, sakto pa'y lang ti makamo ka dagiti kliyente. Ado ti trabaho dito yung office. Yung adada ka sa pulan abisitaak ni nanang ko. Ay, awanan jay kakaiso na kwartak ngay duldulin ko. Inalamanan siguro ni Bao nga inom itiarak. Kano nga taya ngagbalbaliw na jay nga anak ko. Nay, adda tao. Ay, ayan nandiyan sa rukod ko. Tapno na parparta kakamapan mangilukat ija iritaw. Ay, hindi ito'y gaya. Mabit lang. Nasaya at mahantan na kaumay ka. Nag-day umak, tapno umay ka bisitaan nanang. Ay, umunag ka. Di mo ikatan day ta sapatos mo, tanarugit mo't laang day to balay. Di akon ka ba ulante aglinay, sanak ko. Wen nga rod, saanan akas idi ang nagsilang kidatar, tainaldaw mo alam lampaswan. Ay, ni Bungay, ay na, nagsapa mo't arimuar, jakpay kit din na riingan. Nagdaanan da ito'y balay, abot-abot pa yan da ita diding. Apay, dila masango ni Bong ang matarimaan da ita. Adamot oras na aya. Adda ginatang ko apag sasangwan tayo amakan, nanang. Awan mo't nga rod ni Bong anak ko. Santan nga orayan, umunatan amangan. Ado, ti pagtungtungan ta, nanang. Nabayag asan ka gayong may bimisi ka kininanang mo, Almira? Wan nga rod, angkal. Adun tiba nagadi mo mo? Kas kumaitian niya, angkal. Ninanang mo, kas makita mo, kimutungan, kin marigatan amag na. Nagpartak ti panagkapsot na. Bakit nga minan? Wan nga rod, angkal. Maasyanak kininanang. Ang ibilbilin ko mat kinibong. Nibong ti konam. Gano'y bagbaga na giti kaaruban nito. Ngagpigpigirgirin. No saan ang makainom itarak. Anya? No saan na ang madawatan ni nanang yaw. Apaan na day tabakit. Namin anon ang nagwalwala di tabalayo. Iso a buong-buong dagiti tawa. Kas kada abot-abot dagita didingyo. Nadlaw ko nga roday ta, angkal. Naranggas ni Bong kininanang yaw.
Nusan ngay kaninanang yu iti kwarta. Takawan na ni nanang yaw. Anya? Dayta ti pudnaw anas ka na mamuam kanakan. Kasla alin taday takabsat mo. Nunalan ti kay kayat na pumanawan. Kan manong aldaw asan ngagpakpakita. Nunaybus na di tinakaw na kwarta. Agsublay kat aramidin naman ang. Agyaman Uncle, iti panang ibagam kadagita kanya. Tadyak amo ti pudno ang mapaspas ama. Itatammo mo. Sabay ko ma. Tamangaramid ka itiwagas. Tapno matulungam ni nanang yaw. Masyanak unay kang kuwana. Day, apay ngay. Ikabkabil mo mutan di tabagdag iti pagananay kaw, anak kaw. Pumanaw kan dito inanang. Anya, kasanun ti kabsat mo. Panawa mun, awan matla ti asinakan ka. Agpudno ka man nanang. Ititid na mailakadikan ka dagiti kwarta apapa itid ko kan kwa na aparakan ka. Ay, kaya't asawan day ta. Asaan na nga ititid kan ka. Taygat-gatang na iti arak. Manun at trabaho ti simra kan na. Ngam kanayon ang maikat gapo iti bisyo na. Kastamot lang ang tinapasamak iti opisina dalakay ko ang nagtrabakwan na. Ay, kaasimot ti kabsat mauno awan kadwa na dito oy. Mas kaasi ka nanang. Iso asumurot kan kanyak. Agyan kan ije balay mi. Ijay, awan ti alin taapeste iti biyag mo. Anggal! Anggal! Apay nga, awan matan ti tao dito balay me. Anggal! Apay nga itakala ang anagawin. Imay inalan ni manang mo Almira ni nanang yaw. Apay nga. Asin ti kadwak dito balay me? Kasapulam ti kadwa. Wano kasapulam ti ibaon-baon mo. Ay, dawatam iti kwartang igatang mo iti arak lang ni nanang yaw. Isungay nalan ni manang mo. Yang kulmoy. Panag ko na. Saan ang nagsubli ni nanang mo dito balay yaw? Kaasi laang ni nanang yaw. Kaasi mo ngamen ti pampamayam iti inam. Ado dagiti rumbang atulungan nga agkasapulan. Ngam addamat dagiti saan arumbang atulungan. Taisuda ti alinta. At ti ammo dalaang kat agdependar iti padada a tao. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Alamat din friend, pautangan na kita. Ha? Masapul ko nga minti kwarta ita, gaputanas ken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mala, sapay na iranangon kwarta kita. Kimatang matlang amin ti agas ni tatang. Kanalawans na kiti kapsat ko agasiskwela. Ay, parikot ko no asino ti pagutangak ita. Ah, ni Grace ngay. Amangan na da kwarta na. Ha? Mabainak matan iti gayam ta. At dapay lang amin ti jak na bayadan nga utang ko kankwa na iti napan alawas. At dapay ti 2K a kwarta na kanya. Kasta ka di? Kat padasim lataa. Barang at dapat ti maipautang na kan ka.
Maawatan na kaday niya eh. Padasak akasarita inton bigat, friend. When a friend, pasensya ka na talaga. Naranaam nga on kurtak ita. Nagswildo tayo magpaiso. Ngam timaya, bata gusto kurtak. Ha? Masapol mo ti kwarta, kuna Marvy? One friend, at dapay lang utang ko kan ka. Ngam si ka lang mati amok asit gak. Masapol ko at talaga ti kwarta ita. Nasken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mano ti masapol mo? Uray 3,000 lang, friend. O sige, pautangan ka. Naimbaglaangan, taada na bati iti sweldok iti na panalawas. Ay na, agyaman ako na Grace. At dapay tijak na bayadan kan ka. Ngam ni, nanayunan manon. Anya kalakit din aya. Aggagayam tayo. Awan ti sabali nga agtitinulong mo saan ada tayo. Agyaman nak at talagang friend. Awan anyaman na kunakmanan. Itad ko inton madamdama ti bulbuludam ha. Ipa-check up mo ti inam inton bigat. Hello, aping umawawag ka? Anya? Saludsudam na apay umawawag ha? Unay ka matan, Joey. Imawag ak tadamagan ka. No adda ka di pa iti planom amang tad iti sustento iti anak ta. Apay dumahot ka pa ilangan kanya. Anya? Agtrap-trabaho ka may. Sana ya? Anya? Kasta ti ibagam kanya? Manumot din abulan. Tawon sapay kit din asaan ka anang nangtad iti sustento para iti anak ta. Sa ita, kasta pa ilang ti ibagam? Iso ti ibagak tamukmet nga adda trabaho. Wan, ada trabaho. Ngam umdas laang apang inaldaw mi. Ada sakit ni Miko ita. Amangan no ada maitad mo. Pasensya ka. Ngam awan maitid ko ken ka. Bye! Nag-uunag matan ti panagsinaay mo. At ang kati parikot mo. Ha? Ipagamit, ano niya dayta? Ay, adapay lati ungot ko kini Joey. Inawagak ngamin idikalman. Imbagak nga ada sakit ni Miko. Kat amang ano ada maitid na. Ay, Diyos ko! Baribar amin asungbat na. Anya? Awan lang nga rudan ti maitultulong na no maipapan iti anak mi. Ngam kas jay pa iti panagsasaw na kanya. Anya matan na siya, Joey. Makapangariyit mo niya. Hay, naimbagla ang entasan kayo nagkasal. Ay, wan. Dayta mo tinakkel a pagyamanak kat. Gaputa saan kami ang nagkalaysa. At adapay kumadakdakkel ti parikot ko ita. Kat, kumusta nga iti anak mo? Ninanang tinapan nang ipa-check up kan ko na. Parikot ko nga ron ti kwarta ita. Agkasapulan na talaga. Ay, sapay awan tinamnamaag iti dayjay alalaki. Talaga abuk-bukudak ti responsibilidad ti ama kan ina. Ano sampay laang ti saan nagtrabaho ita anak ko. Uwan nanang. Bantayam kan asikasuampay laang ti anak mo. Masapul na ka ita. Gaputad dakat nga rod tirikrek na na. Wan nanang. Sana bale. Ta saan mo't nga istrikto ti kumpanya pag trab-trabahwak. Nasaya at mo't nukasta. Aywan kayam. Adda ka di tiimpaw it ni Joey akwartakan ka. Ha? Kwa. Awan nanang. Awan. Uy, naumakon nga mauawag kan kwa na. Uray maipapan iti salon at ti anak mi. Kaslawan bibiyang na. Iso ahuston nanang. Mangtad no mangtad, saan no saan? Aginggat ka ba ulak nga yaramidan iti wagas. Sa anak nga agkid daw itutulong kan kwa na. Anya, anya nga rod ti usaram inton bigat para iti follow up ni Miko anak ko. Ay, nag-emergency loan ak nanang iji pagtrab-trabahwak. Ngam saan ko pa'y amaala inton bigat.
Iso nga inawagak ni bakla agayam ko. Iso pa lang tinagbuludak iti usaran mi kinimay ko inton bigat. Una yun ti ama ti anak mo. Diyak amunoan niya a klase a panagpampanunot ti addaken kwa na. Awan mo't gayam ni Grace ita, friend. One friend, sana sumrag ita. Aging gayntong Saturday. Asikaswan na pa'y kanuti anak na. Masakit pa lang amin aging gayta. Kasta ka di? Ay, sapay jak pa'y nakabaybayad iti utang ko kankwa na aging gaita. Ha? Masapol na ti kwarta ita. Ngam saan nakasiningir? Ay na mababain akong kankwa na. Anya kalagit din aya. Amo ni Grace ang masapol mo ti kwarta. Gapu iti inam. Insuasan na ka pa asing singiren. Kan may isa, at daing pautang ko kankwa na. Nasaya at no kasta. Naimbag nga ron, tada na pati ti sweldo. Ison, timpautang ko kankwa na. Masya na ko na kining Grace. Tayo sulang tagtrap-trabaho para itanak na. Pulos met nga wantit ita di awanan pain nga mati anak na. Ay, piman mat ni Grace. Nagrigat ito makder kas ama kanina. Nga bilibak met kankwa na. Gaputa aramidan namat amin nga urag may sa sika. Oh, kasano pare? Panagsisildo mo tin inton bigat. Mapanta ka di jay syudad inton Domingo. Katuwa na pare. Mapanta man nagliwliwa. Ay, una. Nabayag mo tin na saan tanap na panijay sigo da papananda. Wan nga ron. Ayun nga, awagak man ni Marvy. Ha? Asino ang marbida ita pare? Diyan gayim ni Grace nga eh. Diyan naglaing nga uminom. Kan napintas mo lang. Chicks ko naman. Anya? Hindi pa lang nga magustuak tayo dyan. Magayim da ngamin kini Grace ka. Gamita, mapalin siguro ang parts. Ay, agar-aramid kamot pare. Awan tagas na pare. No armak ni Marvy. Saan kami mo't ang nagkalay sa kini Grace? Iso anawaya akpards. Hello? Sino da ito eh? Abay, saan nakadi ang maibusesan? Siyak da ito ni Joey. Ha? Ang mga nawaya ka inton bigat. Ah? Taapay? Agpasyulat kami ngamin inton bigat. Ngumayat ka, sumabat ka kada kami ijay sigot apar apapapanantayo iti. Anya? Di ka madanagan, tasyak ti makaamu iti amin. O sige, panunutak pa'y anaimbag ha? Agteksak inton bigat kan ka. Bye. Agyamanak, tanakaumay ka, Mavi. Amo ka din ni Grace nga imay ka ita? Ah? Saan? Saan ko nga imbaga kan ko na? Masaya no kasta. Alam nga ron, kargaan ti basom. Ta i-cheers tayo kiti. Sure. Masapol mo ka din ti kwartam, friend? Ha? Ay, saan, friend? Ibagak tulad tanong masabol ko. Unay kan. Agyaman ako mo kasta. Kung naklakit din no masapol ngon. Sapay awan pa'y maibayad ko itakan ka no bilang laan. Relax, friendship. Saan ko pa masapol? Ay, pasensya kan, friend. Awan pa'y ti maibayad ko kan ka. Uy, anya akalakit din aya. Di mon panunutan ti utang mo kanyak. Bayadam tulat tano nawadwad ka. Amok mat niya agpadatang agkasapulan. Hay, iso nga aywanan tayo ti salunan tayo. Tapno saan tayo agsaksakit? Tane, salunan ti puunan. Ay, husto ka itiday tangain bagam. Ah, wan kayam. Kumusta matan ti anak mo? Kaasi na, medyo mayat-matan. Iso na laang, tanaskan nga itultuloy na lata ti agas na. Ay, nagrikat no darikrik naon ti anak.
Nang runa kat sisyak lang ti aggas-gastos para kan kuana. Ha? Mas asya na kun itibagik. Ngam awan maaramida. Gaputa pulos mat nga awan ti sustento nga itid ni Joey kan kuana. Anya, saan ka makikigdan kada kaming agawin? Saan, friend? Adapay ngamin tinas ka na papanak. Agkuyog kay to kini Grace. Sa di na ti papanam. Adan sangit ti boyfriend mo amapan mo sa batan. Si kakit di man. Boyfriend nga ibagbagamat. At dalamapan ko gatangan para kininanang. O sige, da kami tulatan kini Chris tagkuyog. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Agyaman ha. Kasnamot kada kayo. Aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman akmanin kay Mike Amarvi. Awan anyaman na. Si kakit di man. Awan pa'y tinangawisam kanyak asa anak nga imay. Saan ay ha? Sa bagay man kidiya. Uslo kay dilay tanging bagang. Ni, awan mo tanti mainom. Agordar ka na. Aywan nga pwesto. Katala, agpili ka mat idi kayat mo kanan. At to'y ti minuda. Order ti kayat mo kanan. Siyak ti makam mo. Agyaman ako na yan. Awanan yaman na. Basta si ka, Marvin. Nako, alam niyo ba yung yung pakiramdam na parang pasan mo yung buong mundo? Mawatan ka, friend. Ha? Ay, nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Grace. Nagrigat ti biyag ti kas kanya. Nga awan ka tinulong ko, iti panagpadakkel, kan panangaywan iti anak ko. Ala, isangit mo laeng. Tapno malaganan ka. Nagrigat talaga. Amoyo ka di sitwasyon. Nga awahan ti choice mo, no saan nga agbalin anatibkar. Gaputa saan mo't amabalin as umuko. Ha? Isu asi ka, Marvy. Numakiasawa kan tumat. Piliyam tay lalaki a responsable ha. Saan akas kini Joey. Abas taratan at tinalikudan na ti obligasyon na kas ama iti anak mi. Friend. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Iti biag dayto iti karigatan na napadasak. Ti tumakder kas inakan ama iti anak ko asyak lang. Ayun gaya man niya, birthday inton bigat. When friend, saan kan samot a makaumay? Saan talaga, friend? Adamot ti importante apapanan ni nanang ko. Katawa ti mangaywan iti anak ko. Isu asyak manan Kasta ka di? Ayos lang, friend. Umayag tulaangan mangitulot iti makan iti balayo. O sige, urayak day ta ha? Ayun gayam, ni Marvin ngay, umay siguro day jay. When friend, nagsarita kami, nakuna nga umay ka no masapa. Tapno tulungan na nga ag-prepare kadag iti lutuwek. Nasaya at nga no kasta. Ala, pasensya ka pailaang ha? Sa anak ka talaga makaumay. Ayos lang, friend. Anya ka lagi din aya. Ne, hala, nabartag ka matan, friend. Oo niya at friendship. Adon tinainom ko, George. Adaw mawawag. Sino ya dahit na? Ang mga nutiinam. Saan? Ni Joey. Anya? Joey? Ni Joey nga amati anak ni Grace? Ha? Isuman nga paiso?
Apay, ahani, tinaka-phone book, dita contacts mo. Wala yan, friendship. Nanyat nakita. Pangasimatasan ka tagtagari. Nalawag. Anya? Diya ka muna kasanok nga ibagakan ka tipod no. Mamdas siguro tinakita. Oh my gosh! How come, Murphy? Nabayagan da ito eh. Namga po lang, tadyak kaya't amadadal, ti panaggagayim tayo. Iso naguli makaklatan. What? Anya? Kasta tinakita mi ti cellphone ni Marvy, friend? One friend, saan ko kuman nga ibagakan ka? Iba nga ako. Awan ti makagapo, tapno itolerate ko ti kasdyang aramidan na. Anya? Jack amo, nanyat kinan na daya babae, tana aramid na kin katikas niya eh. Ay, una yan ni Marvy. Isumat lagayam. Nga itinapalpalabas abulan, madlaw kukat akas lalikliklikan nak. Ngam saan ang makakita kanyak iti diretso? Tagayam, at da relasyon da ni Joey? One friend, kat sigun kan kwa na, napayag tagaya man. Anya, ay nag-traitor matan agayam. Keep calm. Kasaritam to itinasayaan. Amok ananak nakam ka, kan mas matured ka ngam iso. Traidor ka agayam. Awanan ka itibain. Amo Marvy, nalablabas ka pa ingam ayop. Diyak lakit di pagarupan nga aramidam kanyak ti kastoy. Tapno amom anya, Grace. Saan kumat apakabasulan no nagayat ni Joey kanya? Saan aya? Anya, kasta ti ibagam kanyak agayam mo. Nakitamat no kasano tirigat ko iti anak mi kini Joey. Saan aya? Naimatangam dagiti panagsangsangit ko tunggal awan anak. Imbes nga isakit nak. Imbes nga ibagam kan kwa na. Apanunutan nakiti ti anak mi. Ngam saan mat? Tay manugot ka iti amin akayat na. Traidor ka agayam. Awan sir-sirbim sa totoo lang. Anya? Imbilang kakaskabsat ko. Amin amabalin kong amay tulong kan ka. Idi masapul mo ti tulong ko. Am kastoy gayam ti aramidam kanyak. Sahanak magsingsingir. Am nasakit laang tinakam ko. Sumat lagayam ng awan ti itad ni Joey kanyak asustento iti anak mi. Gaputa umdas laang apang happy-happy yung ijebar. Kan pang date yung kasta ka di? Manipod ita. Lipatan na agayam. Traidor ka! Be wise in choosing friends. Gapot na saan nga amin anasingpat iti aglawlaw mo, kat makuna agayam. Saan nga umdas ti makuna a friendship, wano closeness, kadagiti traidor agayam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Gasa itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Saan ka din nga ag-enroll ni Bella itang enrollment, friend? Ay, nakuna na ngamin kanya kasaan ka noon. Taapay. Nakuna na agtrabaho ka noon, tane. Agadal mo tandiya inauna nga anak na. Kat, saan na mapagkitan di agadal? Ka nagpaadal. Ay, una yan tigayim mo. Kasla saan nga pampanunot. Ha? What are you talking about?
Anya ngay no bilang ti trabaho na, kat saan pa'y mat anakalpas. Makatrabaho lang taday, Jai, friend. Never underestimate Bella. Gaputan na nakam day, Jai, kan nasirib. Naglaing pa'y may papaniti negosyo. Ay na, friend, awan serbi ti kinasirib no saan ka a degree holder. Anya? Saan ka makasapol itinatalgad at trabaho kunak tumat? Unay kamitan, Carla. Apay akas yung timbag gamit instructor tayo itay. Ha? Sinaludsod na ka ano ada anak mo. Ngam apay nga imbagam nga awan, unay kan. Ay, basta. Kaya't mo asawan, ibain mo nga ada anak mo. Apay asan mo kaya't amaamuan ti tao, ti maipapaniti dayta. Mapantakit din ijay kantin. Mapantamangan. Anya? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Ay, saan ka mawatan si Kakarla? Ala, inta mga na. Hello, friendship. Hello, Bella. Sabado ita, amok nga awan trabaho. Ada ka dito balayo? Wan, awan trabaho kita. Umay ka at agkapeta. Day taman ti kayat ko. Ngam saan nga ijay balay ti pagdiretso ma? Umay ka dito'y tersenak, taadak dito'y. Siyak ngamin tinagbantay ita ta Sabado. Ada na panan ni Nanang. Okay, sige. I'll be there later. Waiting! Isaganam ti kapitan Maboring ag dito'y balay mi. Wan ka di. Anya kalakit din aya. Brood, di ipakapikkan ka. Don't worry. Anya, kasta kinako na ni Carla ken ka, friend? One friend, nasair nga rotiriknak, gapoy ti kasjay nga imbagana. Una yan ni Carla. Kabaulak mo ti agadal kat. Isu na laang, tapampanunutak ngamin ti anak ko. Saan akabaulan ni Nanang nga asikaswan ti amin? Dahita nga rotkat. Ay, nyalakit din aya. Taibaga na pa'y kan ka nga awan serbi ti kinasirib ko no sa anak at degree holder? Never mind her. By amon. Ala di na lata apagyamanan no itultuloy na lata ti panagadal na. No apay pa'y laang anaskan nga ibaga na ti kasta kanya. Oo na yan aya ti tattao. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Mala, iruar mo kit din ti brewed coffee. Tani, makakapkape akoan. Naglamin itapanawan. Ay, wan nga rod. Kailiw ko ti kaayan-ayat ko no kastoy laang. Ay di wow. Ikaw na. Sana all may poging boyfriend. Duh! Kastagayam ti bagbagaday di Akarla iti liklikudam. Wan anti, ngambay-bay aklaang. No tutupak, kasla nagpada kamin iti ugali no bilang laang. Ay bay amlaeng balasang ko. Wan anti, ibaga na lat takaliti kay kayat na. Nagturod man anang ibaga iti kastaken ka. Nga awan serbi ti kinasirib no saan a degree holder. Wan nga rod. Ngamsapay lang ko ma, ta itultuloy na lata ti agadal tapno makaturpos. Ay tapno adda serbi ti panagoy uyaw na. Jaklaan mo no pudno tinadamag ko. Nga ibain na kano ijay school nga adda anak na. Aniya? Wen balasang ko. Dayta tinangag ko a pagsasaritaan da. Tunggal adda teacher nga agdamag no adda anak na. Ibaga na kano nga awan. Aniya? Lukas ta? Pudno dayta. Nangag kumutla dayta idi. Nangag kumutla idi dayta. Ngam saan ko lang nga inkaskaso. Wen met. Adon to pa'y timang ibagbaga. Iso nga awan met ti serbi tinagadalan. No mismo nga anak na kat ibain na. Ay, na yun, abiyag. Kasangay ita ti anak mo, anak ka. Tatang. Apay, saan ka kadingagluta? Saanan, tatang? Ipankulatan ijay ili. Pakanak ijay Jollibee. Umdas day giant. Ala, madakan ka da ita.
Ado, tinaskan nga aramidek. Awan ti oras ko nga gluto. Hala, in ka nga ron ibagakan ko ana, ijay silid na. Tapno agdi ko sa Wan, tatang. Apay, saan mo akayat ti rumwar? Saanan na, anang? Tituyak latan silit ko. Agay ayam maklatan dito cellphone. Birthday ita, anak ko. Iso arumwar ta kumamot mapantamangan ijerwar. Ha? Agay ayam kanto inton makaawit na. Nilolo latan di kadwak nanang. Anya? San ka ding ibayin nga anak? Kan may isa? Ato ti classmate ko amang ibagbagang ibayin na kano. Sikun ka dagiti naganak ta. Uy-uyawan dak dagiti classmates ko. Anya? Oy, umadanin ti graduation. Ngam kasla saan ka naragsak. Abay kas ta tilangam. Oh, ibagam ngamin Pampanunutak nga rod ti anak ko. Saan maikat iti panunot ko tinaibaga na kanyak idi na minsan nga aldaw. Ha? Anya timbaganagan ka? Nakuna na nga ibain ko kano nga anak ko. Kat, pudnumat. Ay, 10 years old ang di anak mo. Iso nga amo na mat na ti mapaspasama kita aglawlaw na. Kan, makawat mo tiniti sao. Isumat lagayam akas di ti panakilangan na kanyak. Oh, si? Noan niya nga min aga po nga ibain mo ti anak mo. Kat anak mo dahi jay. Noan niya man ti sana nasaya at nga inarami ti amanagan ka. Saan mo kumamat nga iraman, Anak, ti kapapatgan, aggaman ko na dangaron. Awan serbi ti kinangato ti posisyon mo dito'y lubong. No sana nasaya at tilinangin yung agina. Useless. Husto ka, friend. Iso nga ginggat ka ba alam? Aramidam amin, tapno may subliti na saya at a communication yo, iti anak mo. Lolo, naku nagayam di Teacher May. Kada ka numangay apiti meeting into numay lawas ti pagadalan. Ay, kasta ka de, apog. Ala, bareng awan ti papanan ti inami ti dayjang aldaw. Ta isuntaw ti mapan. Ta kayo latan ti mapan, Lolo. Tsakayat ni nanang. Aniya? Ang mga no ibayin naklaan dyan bilang laang, Lolo. Ne. Anya ka din day ta nga ibagpagamapawag. Saan na ka nga ibain ti inam? Kapulang nga ro din iti panangibain na kanyak. Mabulbulang iti pagkadalan, may. Aniya? Ibagbagada pa nga agpababawi ko nun ni nanang ang nagpalinak nga anak na. Iso nga ibain na. Ay, mala. Husto na po. Inkakid din niya kusina tamangan ka. At dati makan mo ngayon sa gana kichay. Anya, kasta timbaga ti anak ko kada kayo, tatang. Wen, anak ko. Ay, diya ka mo na niya't arabidag tapno mapuna si ti panunot na tikas jay. Tatang. Nuapay mat nga minakas jay tinararamid mo iday. Anya nga minagapaw nga ibain mo ti anak mo. Anya nga ita. Tatang, saan kumot nga ibain ti anak ko? Iso na lang ang tadyak kayat amaamon dagiti tattao. Nang runa iji pagadalan anaganakak abalasang. Carla, saan ka di apan ang ibain lataray taga inaramid mo? Saan anak kababain nga uray naganak kaabalasang? Ta saan mo mat anagayatan? Ngam nakababain, ti ibain mo nga adda anak mo. Bawatam. Tatang. Ay, siyak itan ti mariribukan iti anak mo. Noan niya tinasken garamidag. Adayo tirik nanaken ka nga inana.
Nag-sweet damitan nga gina. Makay ayo ti kinasweet da. Oh, nakaisang kamot amang kita iti cellphone mo, ganyan. Aywan. Buy-buya at man da ito impose ni Bella iti Facebook na. Anya da ita? Picture da iti anak na. O kita am ngamin adtoy Dayta ka din jay inauna nga anak na. One friend, nag-sweet da nga rod. Uray lalaki dagiti duwa nga anak na. Sweet da kini Bella amama da. Nagswerte mo ni Bella. Swerte na talaga. Tanaadaan iti anak akas kadakwad. Makunak mo't ang nagswerte ak iti anak ko. Ngam kasla pa nagriknak. Kat saan aswerte ti anak ko asyak tinagbalin nga inana. Huh? What are you talking about? Saan nga min aklos ti anak ko kanyak. Iso akas taunay ti babawik ita. Gapo iti panangilimlimod ko idikan kwa na. Tsakkayat nanang. Tsakkayat. Aping amin na da kayo timay. Imbagak mo ni Lolo. Miko anak ko. Saan kumamot akas tati pa nagsungsungbat mo kanyak, Inak ko ni Jack Classroom, me. Carla. Sorry ha. Ma'am Carla, kunak kuma. Si kamot gayam dayta. Bella. Si kamag-ayam. Kumusta? Nasaya at latamat. Kastoy agay aywan latta iti anak. Isugayam dayto iti inaunak Hello, tita. Aglesak. Ay na, nakaayayo ti anak mo, Bella. Uwan gayam, ti anak mo ngay. Ay, napanan iti classroom da. Ibagbagak amapan kami mangan, sakbayak nga gawid. Angam di namot kayat. Pinanawan nakit din. Kasta ka di, katala mapan kami matlang iti kantin. Umaykan, tamakigiddan ka kada kami amangan. Tapno ada ka duham. Among friend, nagrana kami kini Bella iti school iti PTA meeting. Kat? Nasayatan o kasta? Mababainak iti kastaunay kan ko na. Anya iti pagbainam kan ko na. Jakmat malipatan dagiti nalpas ana isausawang ko iti kan ko na. Umapapalak nga rod iti banding da iti anak na. Nagragsak da aboy-buyangan. Ay, kasdi kumamot ti banding mi iti anak ko. Makapaapal. Ay, si kakit dimat. Uwan kanyam, kumusta matantilin ang inyo iti anak mo? Ay, Jack ma-explain, friend. Aging gangamin ita, kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kanya. Ngam saan ko matama pabasol, gaputa amok, asyak ti akin basol iti amin. No apay akas di ti panakilangan na kanya. Ay, una yan ngamin tinararamid mo. Ma-realize mo ita nga awan serbi ti bachelor's degree. No ti kasukat na, kat na ipaidam apan na kilangan ni ti anak. Anyat kayat mo asawan. Nakunak day ta, gaputay di agad adal tapay lang. Ibain mo ngamin ti anak mo. Mabain ka iti tattao ama amuan dati kinapudno. Ti kayat mo lang ngamin idi, kat ti karir mo. Dagdalang ti amom anasaya at apakaamuan dagiti tattao may papankan ka. Ay, sapay la kuma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Apay ngamin napilitin nak. Kadak nga rod kayat. Miko anak ko, please matan saan ka kumamatakas ta kanya? Basta, ko nang kanyak kayat, tsak kayat. Anya? Apay ngamin nga da kayo diti balay. Apay ngamin na saan kayo mapanigi trabaho yu ayak. Miko. Ukyak lang diti balay. Tsak kayat ti mapan nagpasyar. No kayat yu ti mapan kayo laang. Anya? Panawan nak ditoy.
Oh, payakas lang na kaununag di pampanunutam, anak ka. Tatang, Apay, ada ka di parikot mo. parikot ko ti anak ko, tatang. No aginggat ka ano nga taakas jay ti panlakilangan na kanyak nga inana. Inaramid ko aminen akabaulak. Nga mawan latta. Adayo latta tirik na kanyak. Jaka mo no apay. Jaka mo no anya pa'y tinaskan nga aramidak, tatang. Masaksaktan tirik na tunggal sungbatan na kiti baribar. Dayta ti bagbagak idikan ka. Asan anasaya at nga ibain ti kaadda ti anak mo. Rumbang kumaaproud ka kan ko, na. Iso ati maibagak kan ka ita. Haganos ka. Saan ka amaum-uma ang mga ayo kan ko, na. Aging ga sumaya at tirik na nakan ka. Tatang. Amo manak ko, tay kunada nga raod. Hindi dapat sinusukuan ang anak. Anak, ti kapatgan kunakmatayin. Iso asapay la ko ma. Ta saan ka mapukpukawan, itinamnama. Husto ti amam, Carla. Aron ba nga saan ka mapukpukawan itinamnama? One friend, aklo nakabasol ko. Iso nga agano sak nga uray aginggat ka ano. Correct. Among ka di. Tunggal makitkitak ti post ni Bella iti Facebook akadwa na ti anak na. Makarik na ak iti apal. Asapay lang ko ma. Takas di mo ti anak ko kanyak. Dahil tati magbagak mat idiken ka. Kasta unay di pa nanguy-uyaw mo idiken ko na. Nakunampay nga awan serbiti kinasirib no saan a degree holder. Huh? Oh, kita man di biyag na ita. Negosyante ni Bella. Kan naragsak ka dagiti anak na. Wan nga ron. Maamiris mo ita anapatpatag ti anak ngam ti karir. Nasirib ka no may papani di academics. Iso, ti amo dagiti tattao. Ngam sayang laang. Kaputa saan mat proud ti anak mo ken ka. Ay ngam friend, no pa'y kasta. Saan ka kumamapukpukawan itinamnama, Carla? Anak, ti kapapatgan agamang. Be proud, anaaddaan tayo iti anak. Saan tay ko mga ibain kan isukat iti anyaman a karir. Ta iti udi na, anak matlaang ti ad-addang a makatulong. Saan adag iti agtaod iti tattao a. Congratulations! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Gasa, iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Mare, mabaling ka di anayunak pa'y utang ko. Umayak ko magsingir angam. No nayunam ay kat mayatlat tamot Mano ti inayon mo tayo listakon. Paggatang ko kumaiti uniform dagiti singin nga anak ko. Kan allowance na, uray 5,000 laang. Wana, mabiit lang tayo kan ka iti cash. Imbaglakit din ta nakasingirak, tadaytad ko kan ka. Ay na, agyaman ak mare. Dayta 5,000, agbalinto a 7,000 a piso Inayon kon dito'y utang mo. Anya ka di pa nagsingir ko? Kadalawas ka di, wano, inaldang. Imutang ka manon, di mo pa'y nabaybayadan di utang mo. Nangala ka manon.
Kaano kan tupay ang makabayad no kasta? Kasapulak ngamin ti kwarta nanang. Para iti pa nag-eskwela dagiti anak ko. Sika ti maawanan iti kwarta. Manon atawan nila kay mo ijay Dubai. Wano, saan mula nga ammo nga agi budget? Iso akanayon ka maibusan iti kwarta. Ay, sige nanang, agawid akon. Iso nga grigrig at tibiyag mukit, tagastadura ka siguro. Kasanuta man kay eskwela ay. Naawan mo't uniform ta. Wan nga rod, day tama ti pampanunutak. Aday ta ni mami. Nagapan na nga ta. Gari, Jason, adan igatang yu iti uniform yu. Nangalami ti kwarta mami. Saan yun adamagan pa'y? Tinapatag, makagatang kayon. Ay, mami, umawawag ni daddy dito cellphone ko. Sige, song batang. Hello, Roger. Hello, kabasbasak lang yung text kanyak dagiti singin nga anak ta. Kasapulan da ka no to uniform. Wan lakay. Awan pa iti maipawit ko ita. Apay ngay nga awan, agtrab-trabaho ka mo dita ah. Simmarda nga kay ti trabaho. Anya, kaano ka pa'y asim mardang? Kasapulan ti kwartata ni, agis eskwela dagiti ubing. Makamu ka pa ilang amang ipamuspusan dita ah. Manun abulan asaan ka nagpaw-pawit. Adun ti utang ko. Siyakla aminan, agbirok kamot ngamin adita iti pagtrabahuam. Mangnamnama kalatan kanyak. Anya? Ay, ano ni mamim? Umayak man agsingir? Rimwar matante. Sa dino tinapanan na, nangibati kadikan ka iti pagbayad na? Awan timbati nante. Ay, marurudak manan no kastoy laang. Manan nga aldaw asaan ang nagbaybayad ah. Pasensya kayo nante. Ilamlang mangan samot ni mamim ti utang na kanyak. Saan mo tante? Ay, marurudakon. Idarom kon no kastalaang tiyan aramidan na. Adugaya man ti utang ni mami. Iso nga rod, ado ti mapmapan ni Jibalay nga agsingsingir kan ko ana. Kasimot ni mami ta. Apaan da pa yan? Iso asay-saya aton ta tag-eskwela. Tapnon ton makalpas ta. Tulungan ta ni mami ang makabayad ka dagiti utang na. Isumad da tatar aramidag. Saan ka sumurot ka dagiti barkada madakas? Wan, amok da ta. Agadal ta analaing. Elvira, amok nga ada ka di taunag. Rumwar ka. Saan mo nga ilambangan ti utang mo? Ni, si kamat gaya mare. Talaga nga ilambangan ti utang mo anya. Saan mat akas ta mare? Nagbidot ka. Agbaygan. No amok la kuma, akas sa ti aramid mo saan kan a pinautangan? Saan ka kumamot nga agungat ah? Jak ilamlimangan ti utang ko. Ay, kat agbayad ka nga rodan. Pasensya ka pa ilaang mare. Talaga nga awan pa'y pagbayad ko ita. Kunakon kat. Ay, talaga nga idarom kan. Bayadak to inton addan kwarta. Basta idarom ka. Ipabalod ka. Mami, ipabalod na kakano day chay kumarim. Ay, tinasayaat. Awagam ni daddy. Masapo lamang ipawit iti pagbayad mo. Tapno sanda ka pag sausawan nakasta, mami. Apay manan nga imawag kayo. Mangibaga ka manan iti kwarta. Kunak matken ka, nga awan pa'y maipawit ko ita, tawan trabahok ditoy. Tulungan na kumamot ita Roger. Awan nga rod, nagdagulit kan aya. Ag-video call ta. Kaya't ka makita. Agsarsarita tan. Anya pa'y katiti problema maya. Apay adi mo kaya't ngag-video call ta. Wen, tanakababay na makitam na iti pagigyanak. Han, oh my God, ata naka-shower ako. Di magti babae day kinangag ko. Ah, Anya ti kayat asawan day ta Roger. nagado adamdamagom. Honey, oh my God, Oh, sige. Bye.
Idi pa'y ngamin nga bagbagakan ka nga da babae ni Roger ijay abroad. Ngam saan ka mamati? Nanang, Binaybayan na kayon, gapo iti babae na. itapay matamas ka sa pulan mi. Gaputagis sa eskwela dagiti anak mi. Amo ka marigatan ka. Iso ngagpanunot ka. Pagsardengemon nga agiskwela dagiti anak mo. Kat pagtrabahom ida. Saan pa'y matamabalin nanang taminor di edad dapay lang mat. Dadakeldan. Mas nataytayag dapay ngamsikan. Napigsadan. Kabailandan ti agbalin a kargador. Ano sakida pag-eskwelaan nanang. Kat marigatan ka mat nga rod nga agmaymay sa amang isakan iti panagadalda. Kaasi ka. Awan mat nga rod ti maitulong kuken ka, anak ka. Kalpasan amangan, tulungan dak ama panaglako iji palingki iti natang anak ko. Wala na. Siyak tagi sursur. Tapno babit tayo ang makalako. Naskan nga agtitinulong tayo. Saan tayon anam namaan pa'y ni daddy? Apay, mami. Anya tinapasamak kin ni daddy. Amom ka din anya tinapasamak kin ko, ana. Diyak mo Apay ang damagam kanya. Saan natantupay nga wawagan? Hun nga rod. Apay nga ta. Manon atawan ni daddy iti Dubai. Ngam saan naman lang amalagip nga gawid. Ado tinalakwan ta, mami, oh. Wen gari, nagbiit an ibos dagiti lako tanat. Mayat gayon tumayaglako iti natang, mami. Wen, urayan talaangan ni Jason akasingin mo. Tapno makaawit tayon. Apay mat ngawan ngagpayson. Maluma na. Ay, sa dino nga taaya tinangisursuran na itinateng. Sa dino tinagapuam, Jason. Mami. Ni, agat arak ka. Naginom ka iti arakan. Kaano pa'y nakasursuro ka nga aginom iti arak? Inawis dak lang dagiti barkada, mami. Manupay laang titawan mo. Agin inom ka na. Ayan di naglakwam itinatang. Ano na? Anya? Inggatang mo iti arak di naglakwam. Nakakaasi ti panagbiag tayo. Amumat da ita, saan ka di? Italamat, mami. Amuyo ti ado arigat ko kada kayo. Kat no saan nyo atulungan ti bagbagiyo. Makamu kayo iti biyagyo. Aginom ka pa ilaan. Awan lang arod ko kwarta tayon. Inawis dak lang dagiti barkada. Kat, simurot ka mat. Ay na, kaasi ni mami. Di ka lang maasyan kan kwa na. Apay nga ngagungat ka. Si Kangay. Nakita ka mat nga gyos-yosi din na minsan. Kunam siguro. Diyak amo day tanga raramidam. Pinadas ko lang. Ipulong kan tupay kini mami. Sige, padasin mo ipulong na. Tay pulong kamot akalaing ag-escape ka iti klase. Impabarangay da ka manan. Di ka lamabain. Nagpakpakaasi akmat, abayadak tumat lang di utang ko. Ngam inreklamo daklat tananang. Bayadam nga minon. Aglaklako kamot itinateng. Umanay laang mat apagbiag ming agi na day di mabirbir ukak iti panaglako. O naam abayadan dagiti utang mo. Tapno saan da ka nga ireklamo. Tane, nakababain day ta. Uwan nanang. Ay niya laang ang tibagbaga dagiti tattao kan ka, Elvira. Saan akmat adakas at tao, nanang? Amok, ngam amumatan ti panunot dagiti tattao. Ano kanayon ka ama ipabarangay? Panunutan da adakas dagiti aramid mo. Tungpalam di nagtungtungan ta iji barangay, abayadam ti utang mo? Tong palag day di mare. Di na kumamatan ito dutudo akas ta. Nay, kat si kamat ti gapo no apay akas tuyak kan ka ita saan aya?
Dinadaal mo, titalakukan ka. Saan mo nga itutututo ni Mami? Bagbagamay ka mamin tagbayad. Urayam ah! Ay, saan nan apabayagan ti panaguray ko, tanas kanya agbayadan. Talaga nakakaasi ti kasasaad ni Mami ita. Pudno mata ka kasi. Tinalikodan da tayo ni Daddy. Agadalak analaing. Daita ti ikarik. Liklikan tan ti daka sa barkada. Sige. Kat masapol nga ipapatitan ti agadal. Lepasen ta ti panagadal ta. Para kin ni Mami. Ayan ni Mami, oh. Aglakla ko pa ilang Lola. Apay adi yung mapantulungan. Kaasimot. Lola, agre-review kami ngamin. Ay sos, agin re-review kayo mo't. Kunam mo lano napasnak ti panag-eskwela yo. Agad-adal kami analaing Lola. Sumardeng kayo kideng, tagkargador kayo laangan ije palingke. Tapno matulungan nyo ni Mami yo. Adara pa mi Lola. Masapol ang matulungan mi ni Mami. Inton makalpas kami. Oho, adula amin. Isupay dahit apaggastusan. Nakakasilang arudan ni Mami yo. Nakakutkutungan. Hello? Hello, Engineer Jason. Owen, siyak na ito eh. Asino kayo kadi? Siya ni Daddy. Daddy? Nabayag ako na nakaawit dito'y Pilipinas. Masakit ako nito. Agmay-may sa itibiyag. Kumusta ni Mami? Ay, diya ka mo. Adak namin dito'y field ita. Madama ti trabaho ka. Awagan kanto inton nawaya ti oras ko. Imawag kadikan ka ni Daddy. Daddy? Saan ka di nabayagan nga ni Daddy? Anyang awanan, agsaksakit ka no gayam. Nabayagan dito'y Pilipinas. Anya ito tiket na mapasamak. Ito ta nakapsot, agsublin ka ta tayo. Bigbigan na tayo na pamilya na. Idinto ta idinapigsa. Binaybayan da tayo a pamilya na. Oh, day tamot ti kayat ko nga isidirkan ko na. Saan ko nakasapulan? Tamay sa ako na profesor. Uwan gayam. Ayan ni Mami. Aday dya salas. Pagkayayam ka na kita po ko na. Umay ko kumasukunan. Ije pa ilaan balay. Mailiw mo't na dagiti apo ko na kankwana. Wana, day talaga ang brother. Naragsak ni Mami, nung dagiti apo ko na ti kakadwana. Mami, ada ka di pa'y kurang itibiyag mo. Awan matanti ko na, kanak ko. Amin na kayat ko, itatyo. Naragsakan tibiyag ko ita. Ay, Mami, ada ko maibagakan ka. Anya na ita. Inawagan nak ni Daddy. Anya ti ko nana. Kumustaan na ka? Saan ko kung mga ibagada ito'y kan ka nga masapol ama-amuam? Oh. Kaguram ka di pailaan ni Daddy. Adu tinagkurangan na kada tayo. Ang uray kasta tinapasamak. Isulat ta ti amayo. Nabayagan ang napakawan ko. Iso nga tuyak kita. Naragsakak ngagbibiyag akadwa kayo, anak ko. Day tama ti pampanunutak, Mami. Anya ti makunam. Ngamin, planok ang mapantay ko mamat bisitain. Amum ka di no sa dino ti ayan na. Ay, awagak, Mami. Damagak no sa dino ti pagigyanan na.
Sige, anak ko. Sige, Mami. Ibaga kinigari. Tapno maplano tayo analaing ti aramiden tayo. Agkikita tayo matlaangan iti amayo. Amin narigat dito'y rabaw ti daga at dalat na kasukat na anamay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.